Kathar bura Pathu aklam along football kapathu angdung kiti kapathu pon. Lakhain Korasi Borzan constituency ke Parlupon Kuligang Sport Association Maipu Babu Ingti Lapen ke Kongchun Bang Raju Terona Tumpen Chepatir Piponsi Kuligang Kathar bura Pathu aklam along Patumi football kapathu angdung kiti pathu pono. Bangso angdung kiti kapathu ponalong aluhi sarpo aman pen dhormo sing teron karbi rong asar maipu kiring ti SGB Koligang Raju Ingleng Bogazan District case a maipu Dilip Teron KLT Assistant Secretary Lapen Anparta Penan ke thekiding atom chetong dunsi SGB kiring ti Lapen ke KRAA maipu dhormo sing teron atom pen ingpu ponsi Sodricho FC Lapen ke Lokhizan FC atom angdung kiti pathu pono. Bangso kapathu bomalong Sodricho FC atom ke thekmu chet mate kangtang kringajok Lokhizan FC atom aphan boripum thapsi Sodricho FC atom goli si pen chepahai pono. Lapen best player anong esitame Sodricho FC pen Waisong Terang Kitur ke thek mate kapathu kelang mi pick azok best player anong esitami chepalong pono. Thank you, congratulations. Nasi pilih makan, nang yang dipanggil lepas pakai. Hai penonton tidak bangsa kalian bersama dengan acumpa. Ini tuh pengen pilihan sengkang bangkala jitu 2024 Inter Club Football Tournament Championship bangke ladak nih tum la club tin open institutional player select pon club bangsa institutional player open Hingga pon pen mulai inter sub institutional itu atau ke pathu dui pan sisik pon bogosi kini tumda gedi pon Aprang si kami tum terangke bitung pan lingkan sama di pajero adok blog di teletum keceng si sorry cho youth club pen football tournament join no dak Kuligang Sport Association no tapi na bangso joining dum det pen ni tum ang text kami nisan kan ni tum chipalong kono ate ke bini labang so angdung kiti long ini tum si dong e mate first prize winners kami ni tum chipalong kono asi ningarong biklong ate ni tum so bicho arong non ke jong ki second na on ko training tek ko ni tum bronsar amon clean fast kami chulo alang ni kami ni tum pan full support 90.4 la pen ni tum long team manager aki hai kenggulinti alang ni kami labang so team apan Lapuan dudai sangsi alang ni dorde fope do anstami alang ni pensi nang cerat no lapen nili Sodricho youth club long secretary hoi anstami la itum team do an panstami ningkang sam di paji pono atheke alang ni tum lapuan padu grupen lan apoti hek penstami alang ni tum labang so khela mission mi epen hai pon thek pot alang ni team captain alang ni Govinde alang ni panstami kiro di pajilo athe alang ni stami lapan kas paduk pen na join si pini dil tum na bangso sport association te Kuligang Sport Association na kachipatir ti ponalong Bogazan pen coursing di Kathar report karmitai